Nilip constituency ke parlo GP mate borpong long hop kro arong along sarkar pe non puta kaching thura mo na thekdam long le derason lason si non charibo ma sarkar atum pen rat kaching rum along kaningje Karbi longan tanon ke chingthur peklo pusi mei along lamprang ason si kapaman bonta Nilip constituency ke parlo chokihola police station angkang arlo kitubom borpong hawara atum non puta kaching thura tumon ke jap avi pinla son thak thak si lapu borpong GP along ke dora ratum la ana kisung ang bong si donang bomla KAC kachari atum bang so rong arat aphan prabjin pena kerap kapali damji la kya kenang so binong athe longhup kro borpong hawara atum thangta sarkar pena kerapuke nonputa longlela lason si non chari bom sarkar mate BJP songja po songja pe tum ningje bom Karbi long arlo kaching thuranat papang piglo pusita non puta borpong hawar lo ke du longkian se rong non puta kaching thura muavi pinla rat pen pherang ke angnu nang pachini don number 1 PMAYG number 2 JJM number 3 job card number 4 old age pension number 5 arunodoi number 6 hospital number 7 Kijunalang number 8 school number 9 me lapen towar anta non puta avipin lang tangte rongasar dhora krupen rongasar alam theklar dak pen arjuponsi lapen kachini humri dam papile dam nang ji kinang sot dubino bangarong arada phan dehuripen amosengte jami poni phain coroner cap earning duar baguri constituency angkang Daithor Muniram Langni Auditorum Hall along 1-day training program of 100 episode implementation Pradhan Mantri Man ke Baat program Kedengpon. BJP Dwarbaguri Mandal President Sunaram Singh Narpensi Mechari-pon Lapen. Labangso 1-day program Kedengpon along Aluhia Man Penkachi Tongdun. EM Madhuram Lekhe Nilip Development Block Chairman Sanjoy Teron. Dwarbaguri VDC Chairman Sarko Rangpar. Dalamara Municipal Board Chairman Mongor Singh Terang. Dwarbaguri BJP Muhilam President Kachi Singnar Pipen BJP Klembang Bubang Piatum Pendang An Chitongdon. Jasemer Labangso program ke dengpon. Tarik Thongkep Arni. Baji Krei Sira Minute Thongkep Apor 100 episode implementation Pradhan Mantri Man ke Baat program ke dengpon Chiapan Mate. Radio Karjuji Aphansi Pini Dwarbaguri constituency angkangpi BJP leadership atuma phansi ke kipipanla. Halaso Tarik Thongkep Arni Pradhan Mantri Man ke Baat program radio pen kapar juponji phansi 1-day training program ke dengpon. Lapen ke halaso Tarik Thongkep Arni bang pharo isi anamoni chitongpon vegnangji puta mei along chethanpon. Lapen Tarik Thongkep Arni labangso Pradhan Mantri Man ke Baat radio karjuji mate kirot ponji lake polling tin halaso Arni ke program dengpon vegnangji puta chethanpon thu. Lapen ke isi AAP doji labangso AAP abang ke inut convener dopo convener abang si Pradhan Mantri Man ke Baat program rotpon kar parjupon puputa sikke kipipon along chethanpon daihuri pen amosengte Ciklo Jombang Idutsi Adobarani Kachikri Sipen Ada Gonta Majikri Sirachitim Sare Dharo Bajipulo Wangbong Wangbongsi Non Kebagi Labangso Ciklo Tarik Thongkep April Ciklo Labangke 100 episode anu Kasi Labangso 100 episode Ili tum Bharatiya Janata Party ke claim ke dam ke charipon ke thigiding atum ili tum Prime Minister Penchenglo JP Nadda ji la paneli tum Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji la pen itu President Bhavesh Kulita ji la pen ke ili tum Patumi Councilors kami ili tum Chingonai CM Sir Dr. Kuliram Romhan alang itu pen itu cinggai cingsai pen lan non ke bagi Tarik Thongkep Arni ili tum adet Prime Minister Narendra Modi ji Man ki Baat labangso program APS 3 labangso Man ki Baat kita do headlap jephan lapen ke ili tum India kangalo tirthelo kachan dije 100 episode labangso Man ki Baat Narendra Modi ji Man ki Baat labangso program bangke isi unity
padu ponje pha elitum party kechari pon ke thigiding atum nang pingkhatsi pini elitum East Karbi Anglong district Amondol tin Arisia Farman isi workshop solo mate training lo falaso tarik thongkebani gosong silitum 100 episode along APS tin elitum labangso man ke bat ke do thagima lapuson matha ponse pini lada Dwarbaguri Amondol mate Dwarbaguri Ahomostilo pini elitum Arisia Farman labangso promising sai mai Madam, ini itu Bharatiya Janata Party Ahin Pen. Itu State Committee, dan District Committee, Pingkara Tegen, ini Amondol Tin, pakai Ahomosti Tin, non tarik recap itu helong longnam jitang klong mate jakong dichenai leaders lo mate itu cingkonai Indian Prime Minister Modi ji alangli man ki baat lanon ke bangi tarik thongke April achikku labake 100 episode kulo la 100 episode ile tum APS tin mate ahabar tin da upuson se raratum ke langun theki ma lahai puta la puni lo tunda party ahin bendare tum chingwa chiksai padu ponno tela Narendra Modi ji itu man ki baat lada ke bangke ne politically ada ke kulit politik yang politically involved apa alangli parti alam tinggi pun alangli India lo mate ini tu Bharat angkang alangli PPC ke claim kita mah India citizen atau mate India itu public atau bahan alangli ke claim kita mah am masuk ke bahan dia masih sudah masuk program kita 2014 October ni achiklo 14 achiklo si alang ni Prime Minister na mandet pen lamang soman ki batang kasilon ana bakka 100 episode arkini kasilili tumpini APS tin mai pu apen ke na model committee ki thegi ding to ampar ke BDC chairman bakan town municipal to bode ye tupchi wa ching sa no kasilon ke bangi tarik ke itu APS tin itu bang karo sisi ati komnas tane lamang soman ki badu pati tong bonje pak ye bodi kon la penke ni chuneri kang tu na hando nak Dwarbaguri war ka homosti lo je APS tin lo stame akhai kapre ka do adham kapre to tapena parties tame kapre to sinile tu ka chuneri kono bangke la lo lanon ditu tarik ke April chiklo khara swani bangke itu politically program kali adli ati Prime Minister ke lagani tu BJP Prime Minister la pusat kali angkang India lo masih kate Prime Minister lo tapi ke hada parti la mehta ni ano parti la ke ye bonte dia tak hak lam si kita lang ni kon tapi ni si ningkarong mimela mangelalo idli tum dak sikari tisu ino dalang li tokbang lo writers lo alang li isi Amerika ada lo sami alang li no award lo award ke lo bang fulo alang li pandam ni non itu na 30 episode lo bang ke itu Karbi Anglong tu download ko ko itu meningaro menyalam lo lamam tarik ko ke April cik tu bang ke lamang so sikari tisu kan sami bon ki bat program lo itu tek ko Narendra Modi ji nate Prime Minister alang li kasi cukup pabrik sudah kami itu tek ko lalu itu Karbi Aksai kami si ningarong menyalam silakan Terus